Nikolina Lesar, da li si se u međuvremenu promijenila? Ti još uvijek patiš za tom Nikolinom? Tako. Podsjećaš me na citat iz Rata i mira. Kad Tolstoj piše o Nataši pa kaže: svijet se dijeli na dva dijela, a ljepota i savršenstvo su tamo gdje je ona. Onda će se iznenaditi što je bilo. Znaš ono gdje sam radio nakratko u kulturnom centru. Da. Adresa svih nas koji smo radili su bile izložene na panovu. Prošli tjedan sam dobio pismo od Nikoline. Napisala je da je vidjela moju adresu na toj oglasnoj ploči, te mi je poslala pismo, ali s lažne adrese. Nikolina Lesar. Da se nije ona odselila? Očito se vratila. Pisala mi je kako da ju kontaktiram, slanjem na poštanski pretinac. Ali jeste se čuli od onda? Mislim, je li rekla zašto je otišla? Pa nije još, ali jučer mi je poslala pismo sa brojem mobitela. Halo? Halo, je li to Tomislav? Da, ja sam. Jeste stvarno ti? Nikolina? Nikolina Lesar? Da, ja sam. A jesi to stvarno ti Tomislav Vrlin? Da. Da, čovječe. Imaš potpuno drugačiji glas. Skoro zvučiš potpuno drugačije. Mi se stvarno dugo nismo vidjeli. Moramo se naći, prošle su godine. Ne mogu ovako preko mobitela, previše toga ostalo neizrečeno. Znaš. Pa, valjda. Znaš ono, kad sam ti rekla na koncertu? Kakvom koncertu? Nisi valjda zaboravio? Ne, nisam zaboravio, ne. Da, na koncertu. Probala sam te naći, ali si se odselio. Ma čemu ti pričaš? Nisam se ja odselio. Još uvijek sam na istoj adresi. Najviše mi nedostaju tvoje smeđe oči. Izgleda da stvarno je bilo dugo dok se nismo vidjeli. Slučajno sam vidjela tvoje ime i adresu na tom kulturnom centru. Sad sam na stanici, hoćeš da se nađemo u parku u susjednom kvartu, ulica Bartola Kašića? Može, dogovoreno. I eto, tako se sad idemo opet naći s njom. Baš me zanima da se promijenila, mi ste se vidjeli već, koliko, 3-4 godine. Da. Ništa, onda čujemo se. Moram ići. Bok.
Proste, jeste možda vidjeli jednu crnokosu djevojku koja traži Tomislava? O, recite Tomislavu puno hvala. Jel ostaje možda kakvu poruku za mene? Proste, cvijeće za Nikolinu. Znam, ja sam Nikolina. No rekao, kada će već jednom navratiti ovdje? Samo malo. Ti si Nikolina. Znam, ja sam Nikolina Lesar. No rekao, kada će već jednom navratiti ovdje? Samo malo. Ti si Nikolina Lesar. Da, ja sam Nikolina Lesar. Zašto si uzeo mobitel od Tomislava Vrlina? A ja sam Tomislav Vrlin. Ne mogu vjerovati, ti se zoveš i prezivaš kao moja bivša. I ti se zoveš i prezivaš kao moj bivši? Ovo je nevjerojatno. Ne mogu vjerovati. Ni ja. Ja, ali moja Nikolina bila crnokosa, išli smo zajedno u 10. gimnaziju. Drago mi je što nikad nisam išao u 10. gimnaziju, očito su sve samo čudne osobe tamo. Imaš išta protiv da ti se pridružim u ovoj ponižavajućoj poziciji očaja? Još uvijek ne znam zašto je tako otišao. Znam da više ne bi moglo ići nakon svega, ali ipak sam htjela to još razriješiti. A ti? Si bio jako zaljubljen u nju. Pa iskreno ne znam da li je to bila zaljubljenost ili se dvoje ljudi jednostavno umorilo od usamljenosti. Čisto iz znatiželje, kako je bio tvoj Tomislav Vrlin? Zaboravio bi moj rođendan, češljao se ključem, znao bi zaboraviti zakopčati šlic i koristio katkad najbizarnije dezodoranse. Znači, sramota za nas Tomislave Vrline. Kakva je bila tvoja Nikolina Lesar? Što je najromantičnije što je napravila za tebe? Napisala mi ljubavnu pjesmu. To sam mogla i bolje napraviti. A ništa, razvedi se, naćiš ti već da je bolje. A ništa, to je bilo to. Šta se može, možda se vidimo tu i tamo i... Stani malo, čekaj, nisi ti prava Nikolina. Možda sam ja bolja Nikolina Lesar. Zar nisi znatiželjen kako bi bilo? Pa znaš što, možda. Zašto ne?
Pogledaj ti to. Zašto u gradu odprave spomenike konjima? A ne znam. Može neka konjušarnica platila kiparima da naprave kip konju. Pa dajte spomenike ljudima, ne konjima. Da. Mislim. Nema ništa za tebe, crta. Dobar je ovaj sto upućiš malo. Strašna si. Još me nisi upoznao s kompićima, to bi mogli danas. Znam da će biti teško objasniti, ali što se može? Da. Bok. Bok. Nismo se upoznali. Da, nova cura. A nova cura? Znači, gotove su ona bolesti zvanom Nikolina umišljena glupača Lesar. Dobar dan, Davore. Ja sam Nikolina Lesar. Nikolina pametna i simpa Lesar. Pa, Nikolina Lesar? Ja ne razumijem, što sad svaka nova cura mora zvati Nikolina Lesar. Svaka nova Nikolina je sve ljepša i ljepša. Imam dojam kao da svaki tvoj poljubac briše sve moje boli i tuge i nedaće od djetinjstva do sada. Znači, to je ta crnokog sa Nikolinom. Tako. A zašto još imaš tu fotografiju? Jer možda što se nešto jako romantično ovdje dogodilo? Je. A što? Zanimate, ja? Da. Zato što bi nekako htjela iskusiti sva tvoja romantična iskustva s Nikolinom Lesar. Ne bi htio sva tvoja romantična iskustva s Tomislavom iskusiti. Pa da. Da te razmazi. Dakle, što se tu dogodilo? Došla jednog dana Nikolina i rekla je da je dobila jedan iz testa. Ja sam onda pitao, dobro, zašto tako sretna, se cijelo vrijeme smijala. I onda jednostavno došla, zagrlila me i rekla mi, nema crnih ni sivih dana, Tomislave, dok god si ti sa mnom. I onda me zagrlila. Nema crnih ni sivih dana dok god si ti sa mnom, Tomislave. Nikada. Koji su tvoji najromantičniji trenuci s Tomislavom? Pili smo sokić iz istog pakovanja. On bi putovao sat vremena s posla iz drugog grada, samo da bi me vidio na 5 minuta i dao mi cvijet. Ja sam se izbola kad sam mu pokušala sašiti šal, no taj se raspao kad sam mu ga donijela. A on je samo rekao, svi darovi države ne mogu mi zamijeniti jedan tvoj zagrljaj. Pa znaš što ti je? To ti je jedna lijepa priča. Ej! Bog Davore. Ej! Da nešto gledam, zašto postavljaju na reklama samo slike sretne i savršene obitelji? Što ne postavljaju jednom i neku disfunkcionalnu?
Pa mislim, stvarno nisam razmišljao o tome. Pa šta bi ti kupila, ne znam, da vidiš neku obitelj koja se tu tuče? Da, što ne? Nego reci mi, je li Tomislav doista dobra osoba? Tomislav je dobra osoba, samo šta... Meni se čini kao da ti sad malo previše uspoređuješ ovu staru vezu i novu. Jer tebi je bilo lijepo s ovim starim Tomislavom, koliko sam ja shvatio dok niste prekinuli. I sad se pitaš hoće ovo biti deja vu ili će imati happy end. A baš si neki. Ma ne treba uopće mnogo da bi se poklonilo nešto romantično. Dišem sam jednostavno napisala kupon sa svime što voli. Kupon? Da. I to je mogu upotrijebiti kad god želi. Primjerica, ako je htio da mu napravim njegov najdrži puding usred noći, mogu iskoristiti kupon. Čekaj samo. Puding usred noći? Da. A ako želi nešto glasnije slušati radio, mogu je trgnuti kupon. Pa u kojem si to časopisu pročitala? Nigdje, to sam sama smislila. A šta ako se posvađate? A ako se posvađam, onda imao jedan kupon za moj oprost. Poseban kupon? Jeste, poseban kupon, Joker kupon za moj oprost sa kuponom. I to sam sad ponovila i sa novim Tomislavom. Pa kako s novim Tomislavom? Pa eto, nekako mi je to bilo simple skroz. A i da te pitam nešto, jel mogu pitati? Osobno? No što ne bi mogao? Nije valjda moja prethodnica bila toliko stroga da nisam mogla ništa pitati. Bože. Jel se tebi stvarno sviđa Tomislav? Da. Okej. Nego daj mi reci, jel ti gledaš filmove od Jima Jarmusha? Ponako, da. A znaš za glumca Johnsona? Da. Znaš koliko traži? 20 milijuna po filmu. Stvarno? Da. Bože. Ti kad to podijeliš, ispada da bi za 1 sekundu snimanja on treba dobiti $3,300 za 1 sekundu filma. I sad kako si jedan redatelj kao Jim Jarmusch može priuštiti takvu glumcu? Jer možeš mi vjerojatno izrezu i tu 1 sekundu iz filma. Jesi gledao možda filmove Woody Allena? Da, sve sam ih gledao. Stvarno? Znači on je stvarno odličan reditelj i odličan režir, ali brati mili, koliki ti ego moraš imati da ti sam sebe režiraš u remek delo? Nema šanse, ma kakvi, A daj, hajde, možeš očiti svirati gitaru kako bi mogu pjevati pesmu o meni. Nikolina, neću ja svirati gitaru. A Tomislav, ajde. Nikolina, ja gitaru ne mogu podnijeti. Ajde, zbog mene. Ja nikad neću svirati gitaru, nikada. To možeš biti sigurno, ja nikad neću primiti gitaru. Taj mi instrument plaši. Ne, nikada, 100% nikada. Možete vi ubaciti scenu mene kako sviram gitaru, ali ja to svejedno neću učiniti. Daj, hajde, gitara je cool. To je bivši Tomislav Vrlin činio, pa si mislila bi mogu i ti. Pa da, ali meni je jednostavno gitara ne odgovara. A reci da te pitam, gdje su završili naši bivši? Gdje je završila moja Nikolina, gdje je završio tvoj Tomislav? Ja ne znam što je bilo, niti što će biti. Samo ti mogu reći da si možda s ovo vrijeme bio zadinjen sa krivom Nikolinom, dok nisi našao pravu. Da, može biti. A reci, nešto spomenula da si išla na koncert sa svojim Tomislavom? Jesmo, bili smo. I što se tamo lijepo dogodilo? To moraš doživjeti. Joj, Tomislave, kako si naporan. Joj, Nikolina, daj se smiri već jednom.